imibare wamenya mbere y'uko Rayon Sport icakirana na APR FC mu mukino w'104. Kuva APR yashingwa ifite ibikombe 22 bya shampiyona, naho Rayon Sport yashingwa i Nyanza mu myaka 58 ishize ifite ibikombe 9 bya shampiyona. Ikipe y'ingabo imaze kwegukana igikombe cy'amahoro inshuro 14, mu gihe Rayon Sport igishaka ku nshuro ya 10. Umwaka wa 2017 niwo wonyine aya makipe yabashije guhuramo inshuro nyinshi, dore ko yahuye inshuro 5 mu marushanwa atandukanye. Ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'aya makipe yombi. Bikunda kuvugwa ko ahuzwa na leta, ntashobora gukina umukino wa gishuti yiteguriye y'ubwayo. Muri rusange kuva mu 1995 ufashe imikino ya shampiyona ukongeraho n'andi marushanwa, izi kipe zagiye zihuriramo n'imikino ya gishuti nubwo itabaye inshuro nyinshi. Usanga Rayon Sport na APR FC zimaze guhura imikino 103. Muri izo nshuro zose hamwe APR FC niyo imaze gutsinda inshuro nyinshi, aho imaze gutsinda inshuro 44, naho Rayon Sport ikaba yaratsinzemo inshuro 33, naho bakaba baranganyije imikino inshuro 23. Muri iyo mikino 103 habonetsemo ibitego 263, harimo 126 ku ruhande rwa Rayon Sport n'ibitego 137 ku ruhande rwa APR FC. Umukino uheruka guhuza aya makipe yombi muri shampiyona warangiye APR FC itsinda Rayon Sport ibitego 2-0. Umukino wa mbere utazibagirana ni uwakinwe tariki 3 Ugushyingo 1996 i Nyamirambo. Ku mukino wa nyuma w'igikombe cyari cyateguwe n'iyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda UNR, mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gusana ibyari byarangijwe n'inkongi muri iyi kaminuza. Rayon Sport yanyagiye APR FC ibitego 5-2. Yongeye kwisubira tariki 26 Ukwakira 1997 Remera kuri stade Amahoro ku mukino wo kuyishyikiriza igikombe cya shampiyona yari imaze kwegukana uwo mwaka, aho nanone Rayon Sport yongeye gutsinda APR FC ibitego 5-2. Mu 2011-2012 mu gikombe cy'amahoro APR FC yatsinze Rayon Sport ibitego 3-1 mu kimwe cya kabiri. APR FC yatsindiwe na Lionel Saperu, Kabange Twite na Papi Fati. Impozamarira ya Rayon Sport FC yatsinzwe na Miss Cedric. Mu 2013 APR FC yatangiye umwaka w'imikino itwara igikombe cy'isabukuru y'imyaka 25 ya APR FC, itsinze ku mukino wa nyuma Rayon Sport ibitego 3-0. Ibitego byose byatsinzwe mu gice cya kabiri na Ruhinda Farouk bitaga Sentongo watsinze 2, naho ikindi gitsindwa na Cyubahiro Jacques. Hategekimana Aphrodisi wabitaga Kanombe yatsindiye Rayon Sport igitego cy'impozamarira. Mu mukino wa shampiyona wo kwishyura wabaye tariki ya 9 Werurwe 2013 Rayon Sport yanyagiye APR FC ibitego 4-0 bitsinzwe na Hategekimana Aphrodisi bita Kanombe, Ame Cedric, Kambare Saita Gentil, Papi Kamanzi watsinzemo ibitego 2. 2015 APR FC yanyagiye Rayon Sport nayo ibitego 4-0, ndetse na 2016 naho muri 2016 Rayon Sport inyagira APR FC ibitego 4-0. Muri 2017 amakipe yombi yahuriye ku mukino wa Super Cup wakinwe iminsi 2 itandukanye. Iminota 63 ya mbere y'umukino
yabereye i Rubavu, Rayon Sport itsinda ibitego bibiri. Amatara yo kuri stade Umuganda ahita azima. Indi minota 27 yakiniwe i Nyamirambo nyuma y'iminsi 5. Tariki 27 Nzeri irangira nta kindi gitego kibonetse mu mukino. Gikundi bitwara igikombe. Ubwo Rayon Sport yari imaze gutsinda APR FC igitego 1-0 mu mukino wahuje amakipe yombi muri Mata 2019, abafana b'impande zombi barahanganye ndetse izi mvururu zatumye amakipe yabo ahanwa na Ferwafa. Gutsindwa na APR FC ibitego 2-0 mu Kuboza 2019 byirukanishije umunya-Mexique Javier Martinez Espinoza watozaga Rayon Sport hashize iminsi 3 gusa umukino ubaye, mu gihe umunyekongo Guy Bukasa yasezeye ku kazi nyuma yo gutsindwa na APR FC igitego 1-0 muri Kamena 2021. Umurundi Masudi Juma yirukanye na Rayon Sport Ukuboza 2021 nyuma y'iminsi mike atsinzwe imikino yahuyemo na Kiyovu Sport ndetse na APR FC, naho umunya-Portugal Jorge Pixao niyongereye amasezerano nyuma yo gusezerwa na APR FC mu kimwe cya kabiri igikombe cy'amahoro cya 2022. Reka turebe amazina atazibagirana muri uyu mukino. Jimmy Gatete wabashije gukinira aya makipe yombi niwe ufite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi mu mukino uhuza aya makipe, dore ko buri kipe yayitsindiye ibitego 4 mu mikino itandukanye. Sina Jerome ari mu bakinnyi babashije gutsindira ikipe imwe ibitego byinshi muri uyu mukino kuko afite ibitego 6, mu gihe Masudi Juma watoje Rayon Sport na AS Kigali ariwe wabashije gutsindira APR FC ibitego byinshi bigera ku bitego 5, anganya na Issa Bigirimana. Kuva aya makipe yombi atangiye guhura, Davis Kasirye ukomoka muri Uganda niwe wabashije gutsinda ibitego 3 mu mukino umwe bita hat-trick, mu gihe abakinnyi barimo Sina Jerome, Bokota Labama, Lionel Saperu, Ruhinda Farouk, Bokunjori, Kambale Saita Gentil, Hakizimana Muhagiri n'abandi bagiye batsindamo ibitego 2 ku mukino. Laour Shum ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niwe mutoza watsinze imikino myinshi yahuje aba bakeba, kuko mu myaka itandukanye yatoje Rayon Sport yatsinze imikino 7, atsindwa 4 anganya 5 muri 2016 yatoje ahanganya na APR FC. Sina Jerome niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi 6 mu mateka y'umukino uhuza APR FC na Rayon Sport. Jimmy Gatete uri imbere niwe washoboye gutsindira amakipe yombi mu mukino yabahuje. Uyu ni Davis Kasirye niwe mukinnyi rukumbi watsinze ibitego 3 muri uyu mukino w'abakeba w'ibihe byose. Reka tuze gukomeza turebera hamwe ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR byagiye biranga imikino itandukanye yagiye bahuza. Reka turebe ibihe by'ingenzi byaranze imikino 103 imaze guhuza Rayon Sport ndetse na APR FC. Ihangana rikomeye ni kimwe mu byaranze imikino 103 imaze guhuza ikipe ya Rayon Sport na APR FC. Amakipe afatwa nka Real Madrid ndetse na Barcelona mu Rwanda. Ubwo derby yo mu Rwanda imeze nka hari El Clasico. Mu Kinyarwanda baravuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe gusa. Wa munsi wari utegerejwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda wageze, aho ikipe ya Rayon Sport yagomba gukina n'ikipe ya APR FC.
iyo ingengabihe ya shampiyona igisohoka, kimwe mu bintu benshi bahita bareba ni umunsi Rayon Sports izakiniraho na APR FC. Uyu mukino wamaze gufata amarangamutima y'abanyarwanda, dore uko usanga n'udasanzwe akurikira ibijyanye n'umupira w'amaguru abazi ngo uzakinwa ryari. Iyo wabaye nawe uryama, umufana utsinzwe ashobora no kuburara, umutoza utsinzwe ashobora no kwirukanwa, umukinnyi utsinze bishobora kumuhindura ubuzima. Umufana utsinze biba bimurutira igikombe. Kuri iyi nshuro aya makipe yombi byari ibindi agiye guhura asa nkaho ari mu bihe bimwe, nubwo imwe isa nkaho iri hejuru y'indi gato. Rayon Sports imaze iminsi mu bihe byiza, dore ko kuva shampiyona yatangira itaratsindwa umukino n'umwe, ndetse ikaba imaze imikino 8 yikurikiranya itsinda, bikaba ari nabyo byatumye iri ku mwanya wa mbere kugeza ubu n'amanota 26. Ni mu gihe APR yo itari mu bihe byiza cyane, dore ko n'umukino uheruka yatakaje amanota inganya na Police FC igitego 1-1, none ikaba iri ku mwanya wa 5 n'amanota 17 gusa, ikaba igifite icyo koze ibirarane bigera kuri 2. Aya amakipe yombi yaherukaga guhurira mu mukino wiswe wo gusogongera Stade Amahoro wakinwe mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, ukaba wararangiye amakipe yombi aguye imiswi, ibyo bita kunganya 1-1. Muri shampiyona ho baheruka guhura mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, ukaba wararangiye APR FC itsinze ibitego 2-0. Reka turebe inkomoko yo guhangana hagati y'amakipe yombi. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yari ihagaritswe n'ingabo za RPA, aya makipe yombi niyo yahise yigaragaza nk'akomeye kurusha andi mu Rwanda, dore ko kwiyubaka kwa Kiyovu byakomeje kugorana. APR FC nk'ikipe ya gisirikare niyiyumvishaga uburyo yatsindwa n'ikipe y'abasivili, mu gihe Rayon Sports nayo yari ikunzwe n'abanyarwanda batagira ingano, itiyumvishaga uburyo yatsindwa n'ikipe yari ishinzwe vuba. Byarangiye zibaye abakeba b'ibihe byose. Kiyovu Sport yahanganaga na Rayon Sports mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, iba ivuyemo gutyo. Nubwo ubu imaze imyaka 3 yerekana ko yagarutse, ubwo turavuga Kiyovu Sport. Usibye ibi kandi aya makipe niyo ahanganira ibikombe bikinwa mu Rwanda, dore ko mu myaka 30 ishize hanyuzemo ikipe imwe gusa, akaba ariyo itwara igikombe cya shampiyona, naho ibindi byose akaba ari APR FC na Rayon Sports yagiye bibyibahira ndamubera gatoya. Guhangana ku makipe yombi si ubuhanga bwo mu kibuga gusa, kuko nk'abafana akabafana katihurira, yewe akenshi usanga baba bakiniye umukino kurusha abakinnyi. Aba Rayon Sports bita APR FC ibikona, naho abafana ba APR FC bita Rayon Sports Gasenyi. Ubwo umukino wahuje amakipe yombi mu 2019 wari urangiye, abafana b'impande zombi barahanganye, batana amacupa n'ibindi bari bafite byose. Ibi byaviriyemo amakipe yabo guhanwa na Ferwafa.